Ki arngut ki Vice President ka Umroi Block Youth Congress Committee, ki balong uba lumlang lamarai, bat uba penskam bor langsun, kila pensyai halor ka jingmi bat ka jing rengkang ding per UMLA Jongki uba George B. Lingdo, ban penyaso no bat ka TMC Dangshen. Habakran syakilat pathai kubor ka Ribhoi District, kita kinong yalam kila yathu ba kila syalum kerki ban yakran halor ka kamat, jong ka jing rengkang ding per uba George Lingdo, ubalayo ya ka jing job kum UMLA ka Umroi na ka Indian National Congress, haus nam arhajar khat pra, bat ubadang day ka samoy lane ka term hadu u arhajar arpulai. Kita kinoilam kisamla Congress, kila yathu ba watla UMLA ba George, ula syim ya ka ka rai ban mino na ka Congress, Henry maki kum kinongilam kila rai ban penklan ya ka party, klem jingdu jing kermen ban yo ya ka jing job sa shisian pat, na ka Umroi constituency haus nam arjar arpulai, watla ka day ban say da ki weipat ki kertong ha ka ka samoy. Hagbasdang jong ka jika ka jing kedua lang ka jungi kumpi members jong youth congress Umroi constituency ka idon hapadeng ka umdum ka jing sa lingo jong binungilam hamtam youth bangin don kita ka jing tip kebabit kebabiak ha ka jimi no ka jong iba George Widodo na ka party ka jumi te ka jingwan ka jumi hangne kalong ban pensyai rane ban ay clarification siya ipat ba jong ka Umroi constituency kalong ba kumba kalong menta ka kongres kamdan kata ka jing phalo kamdon kata ka nigatay ulay kadang scam ni kumba kalong ngi kum ginongelam jong ka party ngi klam siam ni bading siam ki batang gawai galong ba ka jing mi no tang jong i ka jing dunong ka bakra ni ka jing sa kun sweat ka jing i galong ba kermen scam ba ni ay ru ka jing tuku do i bay nangla susu banya sa parang bat sakmat I wish him very good luck for the better future and then sa gawai galong ba na kalyang ka jing i kum kinongelam jong youth kat ibadon hangne ka ditang ka jingilum ka bakirki hadin ka jing yo jing i ka tu ka kubuar ka bakum beto yo lum man kirki ila don pare ka jingi penbait menden misiski bat kinongilam ni barang ba jingi presiden barang ba Vincent H Pala ngilayo bani kendu bati diong ba nginyat syahmat habide gini ba press briefing hadir nang ta pada ngi hagi digisi ki mansawan ngin sayo ban ya syong khamha bat ban revamp ya kani ka body ka batmai long lani ka body ka ngin pentelun ya ka selentam jong kongres hapo Umroi constituency te ngim don sibun kinten ban ong te ngishu tangga ni gajing gentu kin pam ya ki kun samla ki long kemi ki long pa ki hep ki barit kin thei bat shinrang ki baju kersian ya ke kongres nagawai ke por syagawai ke por ni angnot hiru but ni pensyai seki ba kani ka kongres kum bakalong ha ka Umroi constituency kampat ki kadang scam ni kum bakalong te ngim don sibun kintin ban ong Andai nga soban ay kublay sibun ya baro kini gi parlok belai don lah kana janmit nanta bat nyen sekendu sian ha gini si wasawan banyo banya pelum pelang biasa isin bagini ya hikmat ban kam penbha susu habedai bat kajing penklan susu ujungi ya parti kongres ujungi hapo Umroi constituency walangila duna mo ya UMLA jungi bangila penjob dan burom lingba gajing pun gajungi kamit kayong ka syakriat nanda sibun gi bangi la lano sinyang ban rai siya ko brom Henry ka jisim ni ka decision let's say ka laban long ka daw shimet lani ka din na kanunong yimtip let's say ka don ki members ki balatip ki don gi mahila ki balatip yimtip ya kata Henry kay ka ba ngingis ng diaw hakani ka janmit ka mata ka long ba nakalyang ka jungi ni ang nut ba nginam penklan susu nginam do pensip Henry kumjugiru ba in pentikna menta ya kajelah buruk we bak Umroi constituency hapo kongres ka youth ka kongres hapo Umroi constituency kadang klai ka kalung ni ha shwa bengin sedang hani shwa bengin wan di lo kadi particularly kadi tang youth ngilum tang youth tingila kon ngila ya phone ngila pentip di president secretary jong youth ba kan sedon kumta di nagaliang ka jongki gi go ahead kena kata kena pimdan gunu ka jingwet jingwo yang ba kampat on de kampat don gunu reganis what kadi clarification tang na ka youth bay bahagi ni gisi kuan sawan la don ka jigran na kali board bachelor bangin ya pinbay pat hagi ni gisi kuan sawan bangin lum kritik ya kani ka harangkat ki mahila bat harangkat kini ki
Parents body bagi dia kedua lang kan jipot. Hoi ngi dangi pai kelai history jungka parti kongres ini hage senang ki beladap ki pon beladap ngi kadang ka jengmi akabede bat ki nongele ka parti bat ngi ba hadin ka jengmi mi jeng ki we pat ki nongelam ki ba menchua ka parti kongres ka jeng tristom ki ba hadin ki job ti kumjur kan ka por ba ka jengmi dong ba George ngi semua barang ba ketika mon ka jeng ban mi Rek parti kongres duduk tengah klan. Iya klan, iya tray. Dod pun kita tray kejungi ke parti. Bat nane sekmaru, ngina perskami ke parti, ngina pun klan ke parti kongres kejungi. Gemut nang nai sekhmat pun persen cuy bajot deh. Ya kata kapor, mau nomor baku malung mentah, akabai dei bat iba George. Ngim dodon ban ong rekum pak. Kadi kejungi, simet kejungi. Rengi bat ngidon ke parti. Ngina pen imi ke parti, kembalong mentah, ini pen imi ke parti. Bat nai sekmat ni khot ibu ada berarti noi lam jungi bak ni likido ki bor juga distrik bak kunjuk juga central body jungi kuno bang scam show ke parti bagin penuan dur gaya kasa hisen kajing lek jing budget sakawit pak ke parti kam penduk mesin ini andre ka ai mesin pen panjang ini bagin tristom ban wan rak show iwi ki noi lam ki ban sawan bagi ya tristom ba kita ki bersawan bisa penjob dan boromi nagalang jungi kum ki Youth Kongres Badan Pokok Organisasi mengawas Presiden juga Youth kan makin ini nagot kam kejungi naka Youth Kongres kejungi kai kaba ngisgoban an pensyai kan kapor halor ka mentang kaba ngikum kinongelam jong ka Youth Kongres Badan Pokok Organisasi ngi kai kejing jah kini ki si ke beladap halor ka kubor ka ba nakaliang jungi ngelam ka parti kongres ke jungi kilanton ke jungi mi na ka parti bat kumjuru ni hane pok bura konsensi o MLA jungi ba George the way na pedeng ki MLA ki baladon mentalang hakan ka thup jungi ka angut ki balami na ka parti TKI ke bawah nak kalian jungi, ni semua ban pensyar, syabarok ki nongkersyam, jung ke parti kongres ke jungi apa mereka sensi. Halor kani ke jungi, ke jung MLA jungi, nak ke parti kongres ke jungi, ni kum ke nongelam, jung ke parti, hamtam ni kum youth, ke batrai syirham ban penjob ini, ngim dan ke jung tip, halor kani ke jungi, nak ke parti kongres. Bat penjuru akan kepor kalau kejing khot ni wer ya baru kinong kersan jong parti ki bala tristom hakin ki spor isnam ki bala dak ban penjob ya di MRI ba George ba hoi hakum kan kepor ke ba kasawasen ke ba laka ya kam extensi jung dei ni semua bonong ba wanam du jingkerman wanam du mesin ngikum ki nongilam juga parti kamtang youth ngidon bat ka parti kongres kadang don po ka representasi ke jungi te sikentin ha ka bade ka jingmi jungi ba George nagaliang jungi kumbolo ong men yung dadon ka jingtip kadi ka mor sum bahaga jungi ku mi nagaliang jungi dadon kentin ban ong hi ani ka rai ka jungi ka jing decision ka jungi ban mi na ka parti yang good luck ya ka future ka jungi Henry kai ka ba ngismo ban ong ba nagaliang jungi ngila penjob ipi kaya ke ba kila anak konsert yang kila mi nak parti ya kumta ngi kumpin nangalam bat kumjuru ya barok ki